UMLE jong Maulai constituency. Uba Braj Talwel Marbanyang mentakas ni baar kasau dari ubenai bakat wai usnem Hajar Fusan ulat mu banlai akan do yau menteri rang ba ka jelah ukon rat sama badai menteri badai pej ya kat nat ka kot kia uba wailan miki selah bad namar ka jimbam yo akan do yaki barau arnut nakaliang uba Braj ulabo da ka jingtho kajing temu jong uba Braj balai akan do yakin iki arnut kalong halor kan Nehru Memorial State Dispensary kabadon hamaulai ya kabaka sorkar ka klem pasel ya kabai wai la sansnem mentah sikit try jong kan ka dispensary kabla pelang ru yau try jong kan ka dispensary ban pha da ka legal notice ban pha mino ya ka dispensary ngaka yeng jong u kabadon hamaulai nonglum ula ong bakane ka dispensary kabadon hamaulai kadai kabala rimtam haka jela hanrei hadu mentaru kadang susong wai sa ula yatho bakane ka dispensary mensuwa kadon hamaulai nong pedeng ban hakane ka jakaru kim semlala ban seu ya ka bai wai kumta kitrai gila phak mi no badai haus nem Hajar phau bakla yo ya ka wai ka yeng kabadon hamaulai nong lom kabalong ru ka jingker khu ya kipat ba bad hau neu ju usnem kala don ka jing menjur bana kalian ka sorkar kan seu ya ka bai wai bala chu seu tang kumba kat to kan ne benai hanrei kamaden pat kalong biang kumju hakaba kiklam laban seu ya ka bai wai hado mentah kumta ula dawana ka sorkar bahkan pendap no kloi ban seu ya ka bai wai ka bilang sateng mentah lasan snem bad u ongru baladon kam bantai no da ka dispensary ka bayang baro hirta na ka benta ka bit ka biang jongki pajba ulaya toru bahagi nekis nem baladep kala don ka jingla jurip lang bat ka menteri barim badai pej akat nat ka kot kakhia ka kong amparin lengdo lem bat ka dorbar snong maulai nolom hakaba kila dap ay ka no objection certificate na ka benta pan trade mai ya ka dispensary Kajian kita misi kalau balik kendu yo chief minister kami debat ka way ka isu kam ha di mulai kami debat ka dispensary kaba mentala komba chan sansnem kesorkat kam siu bai wan di tra di dispensary mentala lapoi luput ba di tra ye kila phami ya health department di dispensary yang wan man kendu yo chief minister dari chief minister untuk support tadi ya wan do kendu ya health minister support ya tambah health minister untuk yakni kamram ke jong ngah pai ba nang susno mulai untuk set kelong ban tip ya ka jige pai ba bagare ka kamram ke jong aru ban tip sa sorkar marang idon yang sorkar di sorkar government of Meghalaya kamde ka government tang jong lo dan dari responsibility ke jong ban tip sa sorkar haki pun ki bentang haki pun ki bentang bat kamtam kan por lonta habi de bat ko kia bat kamtam nam tak dispensary ko mo ngi pi ting awak soleh ran marle kadai di oldest dispensary bla rimtam apa kejelah de haduk unta song waisa kacaka kala adon ka song stana ka sorkar ban sina ting dong hasar ban yo caka ka de hawi de bakani ka mulai nong lu kacaka ka don de ka sorkar ban haduk unta ngamtip kai kada apa nasna ka dispensary production isna baladan thì cái này cầm đi cái bản thân mày qua bằng pensyai ini bahkan ke dispensary ke Nehru Memorial Dispensary ke Bangkok mulai kedai ke dispensary ke berentang pokok berjalan hanya syai ini gamat lara atau uat pokok yang dapat tawan keren bah kalau penting kalau semua tamulan menambah ke dispensary ke berentang pokok berjalan dari hadu mentangnya kedai ke dispensary yang semua isa de nalo kata apa kini dispensary mensyuar dan hapok mulai penting serta kat nadu pengirang kena mengi kenal kedon dia mulai penting dan rei hadin mulai penting isya hak mi marba kaju kata kaporu try barim mulai penting kim sin yo bai wai hadu ki haban hak mi jadi hostnem arpo ba lingba kajing tristom jongki nongkit kamisnong jongki napo nonglom kamtam kumjuru napo nong pring mot siar ba sai grea aktivist ki marjan digilala mun penyo e kawai ka yiem ka ba piang ma ka ba hadu mentaru ka function ba tadi ke ku om tang ya ka mulai nong lum ri kisno marjan baru atau mulai
de antara ko yang turu nadu senam arpo nak lang bakla di benai August de kladon ka agreement ba sarkar kan siu malu benai ka bai wai dari kumju biang kumbalong nang pedeng ba kiyo trai tang kumba tak tu dia benai dari hadu mata pada dia tu acan sam snem kamyo ka bai wai de kini try him kile no la ai ka jingfo la wan ni kandu de nakalian ka haji syaru nga la dat ni kor mo yu commissioner secretary lu dari hadu menta karang sasa de kata kali ka ba nga wan hang yu kor no ban makalong very urgent ya perkat ya lu pai ba hari ba ka khia kan cái tàu bên học xong ngoài xã tôi còn tân sẽ cái balik mo mau pi ka dispensary ku la rem tam ko jela song wai dan dari kedon kejaka mantai pi kemau untuk por mengini inspection abi bagi health infrastructure po kamulai por OBI kong amprin te ngilai len jadi tu ngilai keren ma kedon ko kejaka po mulai nong dumi ka ba lai keren ban kalian jom senong ru ka depan ai ke Indonesia ba kam don jik percaya we kalian senong menai ta ilik khot jaka ban sinai ka dispensary te ndrei ka balingo ado menta kata ru kampur lo Haji Shah nak kalian jadi kong amprin atau for immediately march ndap ka ka inspection he kendu I hadin ka tu ni por hadin ba stang ka session aku assembly Haji Shah boleh kendu ngai om pa ka tu kelayan sukan dan rei menta la ka tu ka ni benai de kat kun jing tip ka jungi pat kampat I ya national kali ka concern ka apa school chief minister ringkat ruben petip ya health minister ba nam ta no ni hapan prioritas mereka kot kya kalau ko kam tu ta de kam no ban ni le ka kam tam mar le kini dispensary PEC le kisi don nam ta ban pet ya ko kya nong song kam tam itu bawan na kalau yang ka ba duna de kata di concern ni jona mar le I pet ya kasokan na ka don ka plut ki pisah sini ki ba no let's say ki ba ki festival ki babun siki babun ki bentah dari kapitang ban siu pat I baiwai jong dispensary san snem du kimla na clear ya ka dius tem dei tangata ndrei ka jaka kadon ban snai dispensary tu e ka government tang tang khdian ban snai dispensary tu hadu mentah sa teng kam de ka ba mentah mo ka ka habi dia ba ka issue jong dispensary kan ndrei la kat mau ko snem so ni layan nak kalian ka jonga immediately I house name airport lain alarah ini isu la long hayin darbar tawan ban ngaira hina ka pos ka puaru pa adu menta press your government bala ka government dari government shala wasutu ka action ka kata mo ide ba ka ko kia pa ka serious abi ba ka benta atau kan kita cakap di ai